Amahoro y'Imana nabane nawe nshuti mukundwa, ndizera ko umeze neza, uguwe neza. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ibanga ry'ubutsinzi, nk'uko mubimenyereye twabashyikirije. Ndabanza gushimira umuntu wakoze subscribe kuri iyi channel ya Nazareth Ministries. Wowe wakozeho subscribe, Imana iguha umugisha. Hanyuma nawe utarakora subscribe kuri iyi channel ya Nazareth Ministries, ndagusaba kuko wakoraho. Nta kintu kindi tugusaba uretse ko kureba aho hari akazogera ugashyiraho agatoki kawe gutyo ukikandiraho. Nta kindi kugira ngo dukomeze twubake umuryango mugari. Hanyuma ikindi, video zijye zikugereraho igihe. Icya kabiri tugusaba ni ugusangiza bino biganiro. Niba ufite inshuti zawe ubonye iki kiganiro ukazihereza ikiganiro, hanyuma nabo bakakira ubutumwa bwiza. Kandi wabikora buryo uzahabwa umugisha kuko nawe wakoreye Imana. Uzaba nawe uri umuvugabutumwa, uzaba urimo urakorera Imana kubera iyi video uzaba wayisangije inshuti zawe. Nta kintu kigoye kirimo rero, ni ibintu byoroshye. Ibyo ni wabikora kandi Imana iraguha umugisha. Hanyuma nyemerera dusangire ijambo ry'Imana. Ikindi ni uko wakora like, ugakora commentaire. Yego, Yesu aguha umugisha. Nyemerera dusangire ijambo ry'Imana Imana iduhaye. Dusoma hano mu butumwa bwiza bwahise bwanditswe na Matayo igice cya 20, igice cya 26 umurongo wa 39. Haravuze ngo, yigira imbere ho hato arubama arasenga ati, Data, niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko njyeweho nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Nzanye ijambo umwuka w'Imana mpaye kukubwira. Ni ijambo rivuga kwigira imbere ho gatoya. Ntabwo ari ukwigira imbere ho binini bikurengeye, ahubwo ni ukwigira imbere ho gatoya. Kwigira imbere ho gatoya noneho ukakira isezerano. Kwigira imbere ho gatoya ukakira igitangaza. Kwigira imbere ho gatoya ukakira umugisha. Kwigira imbere ho gatoya ukumva amakuru. Kwigira imbere ho gatoya ukagira iyerekwa. Kwigira imbere ho gatoya ukakira imbaraga. Kwigira imbere ho gatoya niryo jambo nkuzaniye. Iki cyari igihe cy'umwami wacu Yesu Kristo, yaragiye gusohoza isezerano, cyangwa se isezerano ryari rigiye gusohora, ariko noneho ageze ahantu urugamba rukomeye, ageze ahantu ibintu bitoroshe, we ngo yararengewe, ariko ngo yigira inama kudasubira inyuma, ahubwo yigira inama kwigira imbere ho gatoya. Ngo yarari kumwe n'abigishwa, abanza gucomoka muri bo, ajya imbere ho gato kugira ngo banze yakire amakuru. Reka nkubwire, kwigira imbere ho gatoya hari igihe biba ngombwa ko hari abantu utandukana nabo. Kwigira imbere ho gatoya hari igihe biba ngombwa ko hari abantu banza ucomoka muri bo, ukivana muri bo, ukabasiga bonyine, ukabanza ukigira imbere ho gatoya. Impamvu utakiriye imbaraga uri kurashaka nuko hari abantu ukiri kumwe nabo, ukiri kuragendana nabo, ukiri kurakwigana nabo, kandi hari igihe abo bantu kumbure baba ari abanyantege bakakuza kwinjira mu mbaraga. Rero iyo
ushaka izindi mbaraga, hari igihe biba ngombwa ko uva mu bantu runaka ukigira imbere ho gatoya, byaba na ngombwa abantu bakakubura, na telefone ukayizimya, bakagushaka bakakura, bakayoberwa ahantu wagiye, kumbi wigiye imbere ho gatoya. Imana irambwiye ngo igira imbere ho gatoya, hari ikintu Imana ishaka gukorana nawe. Igira imbere ho gatoya mu buryo bwo gusenga, igira imbere ho gatoya mu buryo bwo kwizera, igira imbere ho gatoya igira imbere ho gatoya mu kwizera, kuko Imana irashaka gukora igitangaza. Igira imbere ho gatoya mu gusenga, kuko Imana ishaka kuguhishurira amabanga. Igira imbere ho gato mu gusenga, kuko Imana ishaka kuguha imbaraga. Igira imbere ho gatoya yewe mu kwiyiriza, niba wiyirizaga umwe iyiriza ibiri, niba wiyirizaga ibiri iyiriza itatu, niba wiyirizaga itatu iyirize itanu. Imana irashaka kuko wigira imbere ho gatoya. Imana ishaka kuko wigira imbere ho gatoya, kuko hari amakuru ishaka kuguha, hari ijwi ishaka kumanura ku buzima bwawe, hari amavuta Imana ishaka kuguha. Igira imbere ho gatoya, igira imbere ho gatoya, wa mukobwa we, wa mumama we, wa musore we, igira imbere ho gatoya. Hari amakuru Imana ishaka kumanura mu matwi yawe, hari ijwi Imana ishaka kukumvisha. Igira imbere ho gatoya. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Nari mvuze ngo Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Igira imbere gato. Yesu ngo yigiye imbere ho gatoya, ngo atandukana n'abigishwa, ngo arunama arasenga. Yarananiwe kandi isezerano ryagombaga gusohora, ngo ariko yigiye imbere ho gatoya nibwo yahawe imbaraga. Ava aho hantu ajya gusohoza isezerano, ava aho hantu ajya gukora ibintu bikomeye, ava aho hantu ajya gukora ibintu bidasanzwe hariya ku musaraba i Gologota, ava aho hantu ajya gukora ibintu bihambaye. Iyo wigiye imbere ho gatoya ubasha gushobozwa ibintu byananiye abandi. Iyo wigiye imbere ho gatoya ubasha guhabwa izindi mbaraga. Iyo wigiye imbere ho gatoya ubasha kumenya amakuru. Iyo wigiye imbere ho gato, haleluya, Imana irashaka wigira imbere ho gatoya. Igira imbere gato mu kwizera, igira imbere gato mu gusenga, igira imbere gatoya mu kuririmba, igira imbere gatoya mu ivugabutumwa, igira imbere ho gatoya muri uwo muhamagaro, igira imbere ho gato mu gufasha abantu, igira imbere ho gatoya ongera utere intambwe. Oya, izo wateye yego ziraba, izo wateye yego ni nyinshi, ariko ongera utere izindi. Umva, warasenze yego, warasenze, ariko ongera usenge. Umva, wakoreye Imana, ariko ongera uyikorere. Umva, hari ibintu wakoze, hari imirimo wakoze, ariko ongera uyikore, ongera wigire imbere ho gatoya. Hari icyo Imana ishaka gukora ku buzima bwawe. Oya, ntabwo amavuta yarahagije. Igira imbere ho gatoya uhabwa yandi mavuta. Igira imbere ho gatoya uhabwa izindi mbaraga. Igira imbere ho gatoya uhabwe ukundi kwerekwa, ukundi guhishurirwa, ukundi kumva ijwi. Ongera wigira imbere ho gato mu bihe byo kubana n'Imana. Imana ikumere umugisha, Imana ikugire neza. Wewe wumvise iyi message, Imana ikugirire neza. Abantu mutuye hano mu Burayi, mu gihugu cy'Ububirigi, murahawe kaze mu bihe byo gusenga dufite kuwa Mungu. Mu bihe byo gusenga dufite kuwa Mungu muraza kubona adresse y'iwacu. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ukeneye ibintu byinshi, cyangwa se ikindi wabaza, cyangwa se ikindi wagishamo inama, uraza kutwandikira aho ngaho muri commentaire. Niba ukeneye telefoni z'iwacu uraza kuzibona, turazishyiraho. Yesu aguhe umugisha, akugirire neza. Igira imbere ho gatoya, ugiye gukorana n'Imana ibintu bihambaye. Imana iguhe umugisha. Data, ndagushimira mu izina rya Yesu kubw'ubutumwa, nibuherekezwe n'imbaraga zawe. Senze gutyo nizeye izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Muhawe umugisha n'Imana yari mu isi n'ijuru, amen.